we came here with many players out. It was very hard also for us to. We had only a few players on the bench, but we started well the game. We scored a very good goal, and I don't like to speak about referees. I hate it to speak about referees, but I think it was a very bad decision and a very bad. He was in a very bad day. He was in a very bad day. Anyway, we started to prepare the team for the next year, and this is the most important for me. We're in the right direction, and of course we will try to train the team so we can start the season with the mentality and the way we want to play and the players that we want to bring in the club. Well done to the opponent. We tried very hard in the game. Thank you very much. Tak, dobrý večer. Prišli sme sem bez niektorých hráčov, mali sme aj málo hráčov na lavičke, takže nebol to vôbec jednoduchý zápas. Avšak úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, strelili sme rýchly a krásny gól. A potom, čo už nasledovalo, moc by som sa nechcel vyjadrovať k rozhodnutiam rozhodcov, nakoľko si myslím, že to boli zlé rozhodnutia, asi mali zvídenie, ale nechcem to viac komentovať. Teraz hlavne sa sústredujeme už na ďalší rok a novú sezónu, pripravujeme aj tým na ďalší rok. Hlavne, aby sme išli tým správnym smerom, aby sme posilnili tými správnymi hráčmi a začneme presne sezónu s takou mentalitou a s takým naladením, ako si to predstavujeme, víťazne s hráčmi, ktorí sú víťazné typy. A ešte chcem pogratulovať oponentovi a superovi, nakoľko naozaj tento zápas nebol jednoduchý a hral veľmi dobre. Super.